Wis sore arem jangan apa maning Mbak Kayu. Wis setengah telu. Nyong jangan godong-gadul ya. Jangan kamu nulis bolak-balik. Jangan gadulnya mau sentong nggih. Setengah telu nyong jangan godong-gadul nggih, Lur. Soalnya jangannya nang ngarep kabeh. Alhamdulillah laris tuh. Pokoke nek dodole semangat pasti laris ya. Buat para bakul sing laris-laris ya jualane. Buat para bakul semangat jualane nggih. Pokoke arep gelem usaha mesti ana dalan ya, Lur. Aja khawatir. Usaha terus.